Hello loite ho nadam jingo hinam tunihin Hollywood horror movie Cupid kiti 2020 kuma ke release chu anasai ki taw hite a film ki parachun Valentine day ni khu chana hi in restaurant no mai khala pasal khat akimutu det achi hun chu ahung ki mutan a hi nunga khanin ahung ki mu pi pa hi azinu to ki khanna so nai pon ama pa hin chanu kha jong ananai tan a chanu min chu sendi a hi Hichipa hin ahung ki mupi nunga anu to achanu sendi chu leng khat ana hi huntai ama ni akimuto akiholim na huna hichipa hin nunga anu ko ma ahung ho sadan ho baw hin sei pha na chun ama nun jong angai chim walin washroom langa ga chinge tin hilai mona ko na chun ana po do ta na hi hichinu adin do azaba chun ama pa hin a phone ala do in aveta na hi le achanun miss call somlani veilang a hin bol amu in Ati wanga chun ho asa di kit boy hichipet ta akoma achanu sendi ahung pha na chun apan achanu koma hilai muna hi business meeting khana ka hung a hi bawetin ana sai tai sendi apa koma ahung na achun longyal no mo ta le hlasita achun ana kaptan anu le apa anaki khan hun je achun amanu hi alung a hangin Cupid kiti chu ana kauta na hi le Cupid chun anu le aloi ho zo si abonovin athat tai ti thu chu apa ko ma sai ta na hi hichi thu aza chun ama pa jong achanu chunga longhang walbe se jengin achanu chu pam langa a hin pui do ta na hi le de na achi a akimu pi nu to chun anaki su to taw ve chinun hilai mun da hla ding atia aga achi go lai ta chun chung langa ko nin thal pichang khat hung leng hlan amit a kha ko na chun a hin khu ana bei tai Hichipeta chun amani pa cha jong ada taw hunin ave hon ta na hi le achung huna Cupid alen amu hun pha chun a hin khu hun aki hu hing na thei ding hunin thi jama chun ana jam hon tan gamla langa chun ana jam lut hon ta na hi Cupid khuna ko nin ka hing do tai tia amani pa cha a hun lai ta chun akom huna Cupid cha hongin thalpia sendi apa keng chu anaka pi tai Hitia sendi apa achi thailo pha na chun tola ana hlutan Cupid jong ahung na yin sendi lu achun thalpichang ana sut lut pi in amani pa cha jong ana that do hon ta na hi Cupid in amani pa cha atha do zawa chun sendi apa lungchang chu Cupid in ana la do pi tai Hichithil so a ko na hin Cupid in ichana ha na ya ichana bol theina anei ham ti ho zo si chu het thein ana ta na hi Aban sin kum khat zo chu ahung ki mutan Valentine day ahung hlun na ding nini masanga chun fe kitinun black magic ana bol chu mu thein ana tai fe kitinu hin a ozapu dangken kitipa adai cha chi a ama a hi theina dinga chun doi thu a za zan ho le kin a za zan ho chu ana sain ana mangta na hi a hi wangin a ozapu dangkenin oza apan bompi helen kitinu chu ana dai chatai Dangkan te niya to bom lai ta ho na chun ozin mai khat na koma ahungin dangkan koma na student no mai chapang ho khat asama ko ham khanin singam anu ma ji a singam la do dinga chun aboi chang uve dangkan in hichi thu aza pha chun a school chapang ho na langa hung ding atitan hichilaya asama singam ma nu chu koidang hilo fe kitinu chu ana hitai Fei asama singam ma chu a classmate of aloi pasal met kitipan la do dingin ano ki thupi tan hichi asama singam no ma chu Elise kiti no mai khat bol ana hidan a hi hitia Elise na bol na ji che hi le Fei apa chu kum khat masangin a hin kho na beitan hiti hi je chun Elise apa to Fei anu chu ahung ki dei hun tai amani akidei hun je chun Elise anu le pa ana ki khan hun ta na hi Fei anu zia Elise in kanula kapa ki khan a hi ati zia chu phula na tabanga Fei chunga hitia hi ana chatlo a hitai Chuzowa dangkan Fei koma ahunga ko na chun asama singam nu chu Elise a hi ti chu a hin hetan hiche he da chun dangkan in Elise koma avela abol lo ne dinga chun a phota na hi le Elise in dangkan thu sei chu na asa lo ta in ana koitai Aban sina dangkan in class ala lai ta chun Elise thudo khana nei ta na hi le thudo a het lo je chun a thim thimin classroom sunga midang ho chun Elise ana nui sa taw ve anui sat ho la a Fei kitinu jong ana zaw je chun Elise alung hang hle jing ta na hi
Amasa thilso aku na chun feile dangkan chu anaki nei che huntan hichi aku na chun fein black magic kabol ho aku nin dangkan hin ihin dei che tai tin anagyal ta na hi abana Alice in dangkan a phone chu a hello ka in athimin anagu pi tan in langa chun a hin ki pu tai hichi chun Alice in fei chu message anathat ta na hi le fein jong message amu chun kidang asa in black magic kabol chu alo hling tai dangkan in ihin lungsit mong a hitai tin ama nu jong an ki pa hle jing ta na hi hichi je hin fe jong an ki pa hle jing tan message chu reply jong an bol tai hichi ho zo si hi Alice na bol a hi ti hi ama nun wang an he phapui Alice chu dangkan danin akisain fe ko ma school ki khanting le ki muto hi te tia asaya chun fe jong ki pa ta in ananum tan chuza bachun Alice in fei chu lim khan hin that ding in a sei ta na hi le ama nu jong selfie ki ka min lim chu an that tai avelin Alice in fei koma lim a chombe khat jong hin that nin tin a sei ki ta na hi le fein song khak a kya lo na khat lim a hin that chu Alice in a loi ho an ve sa in fei chu an nui sa tau ve ajing ni kho fein a lokar a hon do achun letter khat le rose khat ki koi amu achun ani ki pa hle jing tan ahi wangin hichiletar le rose koi chu alang khat langa Alice ki tinu koi chu anahi ki tan ahi fein dangkan to akimuto na ding pha lani kho ho anga lala a khona asim lai ta chun akoma a class of wa aloi pasal met ki tipa cho hongin jingni kho Valentine day ahi kaito ilam bom thei ding ham tia a hin sei fein aza chun aloi pa thu sei chu ananom tapui alang khana Alice in plan khat chu an nei kit tan hichi cho hi le dangkan in a room sunga achanga paper ho check lai ta a fei chu message thona ko ding athima video kap ding ti hi a hi school aki khenjo wachun dangkan kom langa fei hongin message sa aki hoji na hon tabang chun a hopin adon but ta na hi le alang khana dangkan in fei chan amu chun kidang anasa hle jing tai amani chan chu Alice holoin video anakap taw ve hichun fei chu in langa ki le ding in dangkan in anasai ta na hi le fei ahung ki hin nain dangkan chu a hin ki stai dangkan jong ahung lung hangin in langa ki len ka ti hilo ham ati achun Alice holoi jong video akap zo vin hilai mun chu anadal hataw ve fei jong lung thim ki apumin in langa anaki le tai fei in alhuna chun magic book lekha cho lada in ipi kabol khil ham tin lekha cho vele le ta na hi le akilung sit pi ho chunga phula ana page kha cho amu in hichi amu wanga chun ama nu in anamang chapui ajing ni kho chu Valentine day a hitan fein kar khana namu in kar chu kuya ham ti a het lo je chun anasat ki etan a hi abana dangkan in class ala lai ta chun Alice holoin video aka mu chu a hin hla taw vin a hi le classroom sunga ho zo sin anamu taw ve fein akhan zo lo aza chat wal pha na chun pamlanga anazam do tai alang khana dangkan zong video ji a chu skula ko na ekino do thei a hi ati je chun ki chata in ana tai fei room khana hung jam lut na chun selfie a ki ka ma dangkan lim ana that chu Alice holoin banga anata ataw ve hichi amu chun adaw zo tapon chipe ta chun Alice le loi ho hung lut no vin fei chu anadai cha ve taw ve fei jong alung han wal pha na chun Alice amai anabe pi tan a hi le amani jong anakidal hon tai akidal thu hun o zo hon aza pha no wachun Helen le dangkan ahung honin ahung phal hon tan a hi hichi thel so je chun Valentine day program ananeu jong chu cancel anabol taw ve hichi zo chun fe alung anawal walin room sung khana chun ataw tan hichi chun lungsi na he phalo ho le ki chip na nei ho chunga phula ana ding lekha magic book chu asimta na hi le akoma cupid chu hongin ipina dei ham tin adong tai fein adon bunin skula lungsi na kiti ho zo si sumangin tia asei chu cupid nin jong anangain avelin cupid in fei koma na thu sei ho zo si chunga ahung hlung ding ho hi na hen hinam tin adong ki ta na hi le fein a het lo wanga ka he etia adon but pha chun cupid jong hilai muna ko na chun anamang ta na hi aban sina principal pan Alice le fei chu office anakautan akina hun je chun anapho in chukit jong le
ama ni akina azia Valentine Day program cancel abol zi ovachun program adinga stiesa thilsim ho hlim dinga chun punishment anapitaw ve Miss Helena aloi ho khat dancing room a oza a hi je chun Elise le fe zonga hin buitan hichipet ta chun Lina kitinu washroom a agalu tan a hi alang khana Cupid zong hilai mun chu ahung hlung tan Lina kitinun pamlanga thilgin aza aji achun bang le bil kol aga asu to tan a hi le Cupid nin thalpi a hin ka min thalpi chang chun a bil kol sung ana khatai achuti pha nin Lina akichan washroom a ko na chun ahung zam do tan a hi le Cupid nin anung a hin zuin anaman tan atung tun phe chu love sign in anala do pi tan a hi dancing room chun amho loi zong abonu vin ana umovin Med kitipan fe koma kithupi na thum ding ati je chun ama pa jong chu ahung tan a hi hilai mun chun love sign a kisim cookies a chu amovin amuhon jong akila ovin ane tawvin a hi le atui dan chu cookies tabang hitalovin a asakin ne tabang zo ana hitai chipeta chun Elise adomapan phone a hin bolin school pamla kanga e hungda in tia a hin se chun Elise jong po do ding ati ta na hi le Miss Helen in anakhamin akham wanga chun athusai ngai lovin anapo do tho tan a hi hichitu Miss Helen in principal pa ko ma asay chun principal pa jong Elise nung chu hin dalin khungai ta din ati achun Elise azamin adong pa gari chunga chun anataw do tai car chu sta na kai lo in principal pa chu gari maya anading tan Elise ko ma gari ako na chun hungkum hlan tin anasay tan a hi Principal pa holoi chan zo si chu Helen and window ako na chun anavetan hichipe ta chun principal pan achung langa ipiam khat leng chu amotai hichi chu Cupid na hi in Cupid in a thalpi chang che chun principal pa ahin kap ta na hi le amit akha in achuti pha nin Elise te ni jong akichan gari ako na chun akum thla honin anazam hon tan a hi azam hun wanga chun Elise adoma pa chu Cupid in thalpi chang nia anakap khatai Thilum dan ho zosi Miss Helen amu pha chun dangkan kom langa ahungin midang phone bola sai pi ding atita na hi le a phone chu anachi tapoi ama phone kiu hilovin dangkan phone jong chu anachi tapon Miss Helen a hin thilmu ho chu dangkan koma asai ji ana he tapon a hi Cupid in Elise damapa thalpi changa a hin ka kha nanung amu wa ko na chun amho jong alung dong taw ve hichipe ta chun fein ama su hil bo hil zia hichi ho hi so hi ti chu ama nun jong a hin ki he do tai lungsin hi sumangin tia fein Cupid koma adai chu anasai a hitan amho loi a hin tha ding thu wang hi ama nu hin ana hepoi Duncan in Elise dong pa ta asa akisu kha na cha veta na hi le thalpi changen na kha na nunga ku na chun thi na thei poison tabang thingjung tabang a chen anazam tan lungchang na langai chu anaphatan a hi Elise dong pa akisu kha ako na chu school chapang adang ho le wazadang ho atiza na loading ofin Duncan in room chum langa ding a chun ana soltai Duncan in Elise dong pa break hu do ding atia bol thai the a bol wanga chun ana phachum tapon bring hinkho zong ana beita na hi Elise holoi zong ahung phei phei taw vin a hi le dancing room chu a hin phataw vin hilai mona screen chun koi ham khat lungchang chu amu taw ve feile met wang hilai mun chun ana hun poi feile met wang room chum khana ana hunin me nin thil dan ho zo si amu a ko na chun hichi thil so zo si hi fein hen te tin gin mon khat ananai tan a hi me thu do zo si chu fein khat cha ana sei pi pon chom khat zawa dance room ahung hlun hun na chun anung langowa Cupid zong ana ding tai Cupid in a thalpi chai a hin kap go na chin hilai muna zo si a chan che uvin a ki khal thang uvin ana zam chi taw ve ozun mai khat Cupid in thalpi a hin ka ma ko na chun a kha in a hin kho na beitan hi che chun met ki ti pa jong ana ki so khatan a hi achuti pha nin fein met chu hilai muna ko na chun ana pui do tai alang khat langa Elise holoi lep khana azam lut naw wa chun lungsi na ho chunga phula ding tia kisun fei a magic book chu amudo taw ve hichi amudo a kono wachun thilzo si hi fei kitinu je hi ti chu ana he taw vin a hi alang khana Elise aloi ho khat achang ana hi in hichi achun Cupid in mel sita achun ana that tai
alang khana met a khut thal pi changin a kha namuna ko na chen aban bana achalin aniki ha su kha le jing ta na hi chun men in fei koma Valentine Day nia kar khat na mu chu kin ka hin pi na hi class 5 isim lai wa patna nang hi ka hin dei ka hin lung se chu na hitai hitia men in a se wanga chun alung sunga dangkan bo bu ana lung sin a lain a hi fein men a hin don bunin kin nang hi ka pin pi ta banga ka gial na hi bove thil adang wangel hi in hitia a sai zo hona chun kiupin in a thama sat nu chu ahung mu do hun tai hicha ko na he do theu cho hi le in zo langa school chapang hon cookies dana love sign ani ho chu lina kitinu ta sa chunga ko na kila do chu a hitan a hi dangkan le mi selen jong hilai mun chu ahung hlung honin me na kisu kha na amwa ko na chun ama pa hi ka hu do zo ding a hi atin amho jong science lab langa chun ahung tau ve hicha chun elisin thil so zo si chu mi zo si ko ma fei je hi tia a se chun fein jong kai thi mo je hi ti chu ama nu jong ananum tan a hi me jong hi athia hi le fei je hi ding a hi in chuzawa chun elis le aloi khat jong aloi ti ni holding a chun hilai muna ko na chun anapo do hun tai me na kisu kha na ko na chu aban bana achala alung chang ato kha a hi le athi ding dang kanin a he je chun hichi achal be na loading in a khot chu tan ding anati tan a hi alang khana elis te ni loi cha dance room chu hung hlung hun ta na hi le hilai muna chun kiupin ana umin kiupin in ate nga hin bol na chun elis in akilhan pi pa chu anathi tan achuti phanin amanu zong azamin aloi pa chu ada thatai alang khat kina dangkanin met a khut chu atan pi in ana hu do tan hi che chun fein dangkan koma a hin kilung se do sa na dinga black magic abol ho zo si chu abonen asai ta na hi le athu se ho chu dangkanin anangai pi pon epiti cupid chu ikimai tu pi ova izo ding ham ti bo dangkanin a hin dong ta na hi fein a hin don bunin cupid hi ti hi jong le kikidin te pi zo ponte ama hi Valentine Day akichai pha le ki le ding a hi atitai chu in dangkanin pungcha veta na hi le Valentine Day akichai na ding minute sombo awa tan cupid khona ko na hin do de tiwa hi le minute som sung chu cupid en amu na loading ova akiselo angai ta na hi dangkan le mi selen me na ding thilla apo do na hona chun elis to anakisu to tawve chamkha zabachun cupid mi selen kom langa chun ahongin mi selen chu thading anatitai mi selen akicha na apen gen amholoi na za pha no wachun ahung tawvin a hi le dance room achun cupid in mi selen chu thading anagotan a hi amholoi hi chi amu pha no wachun fein bolding dang a hello phanin doi thu chu avelin anasim kinin cupid chu anakautai hichun fein amholoi koma cupid hi amit ki ve topi hi uven aveve chu amato nelhagau akilhan pi ding a hitai tin anasai pi tan a hi fein magic book cha simin cupid koma na thilbol ho chu apet pen in ngan tin asai ta na hi le cupid nin na thupi ho chu ka ngai dinga hi le mi khat hin khu na phalo anga ye tin a hin sai tai chu in dangkanin Valentine Day akichai na ding minute ni bo ahling tai I hin do ding o hitai tia ase chun cupid in a hin don bunin hichi minute ni sunga hi nang ho ka tha a hi le minute them khat jong wal na lai ding a hi tin a hin sai tan a hi cupid in hitia a hin sai fe na za pha chun thil zo si kai mit mo je a hi atin amho loi hu do na ding a chun a hin kho phal ding anati tai hichipe ta chun elis kitinu ahung da do in cupid chu veta na hi le cupid in elis kitinu zo chu anathanin ahlagau chu anakithlan pi tan a hi cupid in mihim hin kho khat ne piwa anga ye ati ta chun elis hin kho anala chu akitu tan chamkha zaba chun pungsom lani ahlingin Valentine Day ni jong chu anakichai tan a hi chuzawa a hen man lo ka over chun elis ahung ding do in a hi le fe akin valen ale kha che chun elis chu anazep tan a hi le amanu chu akile jam kit tai aban sina Miss Helenin met kitipa chu hospital lang zonin anapui tan a hi chuzawa fe in a thilbol khil ho zo si ji in dangkan ko ma ngaidam anki thum tan hichi a fe in lungthing sela dangkan alung set ama pan jong a hin khe do pha chun fe chu anaki sta na hi le ama non jong kidang asa in hitia kon chun ama ni jong ahung kilung set do hun ta na hi
Hiti chun tu nya Hollywood horror movie Cupid kiti 2020 kuma ki release thusim inisay naw chu hi chan hin akichai tai. Isay sungwa say hil say wal say hinglalaw ma hile aniki hethiam to aniki ngaidam to chu hitin. Hiti o tabang thusimi ngay nom uwa hile. Subscribe bolo lahon subscribe mana bolo hitin. Like share comment jang ana bolo hite. Thusim hung ki ablon ho ninga nigup alhinting le high bolding an hei pangpo hite. Abana thusim ngai ta to iki muto masang ovin anadam sia sialo hitin. Hichi thusim hi jingka anangaya hi le jingka apha. Suna nangaya hi le sun pha. Zana nangaya hi le mangpha.